أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبتي أخون أقول من مثل سلاغة سلف الصالحون سيرة مي سلسلاغة وهكذا كم مجندني مي أمتوغ سلف ربيكا دونغ حياة كلا بهيغتون إيغترين خاصة باي بيبي كلونجي حياة بلا بيغوتون اما فهون ري اقول من واقع دكا فواني امام بخاري رحمه الله گه حياة بلا بيغوتون اكليگ فانو گه حياة بلا بيغوتون اقول من دكا مونگن دي واهكا تين ريكا ديغو لاگن دي حقيقه گا اي تين ريكي بس اقول مننا اكشيگم وا منبر نون اي ماتيوري علم وري زاهدو waraaweri insana be gotum wahaka dekku mattaka miretaw galgol men wahaka dekku mon die eruga agondo takuraro ko danno mon gendiyan ekalege fanuge ekulawale vuma nuwata ekalege fan jama ko rawa fawa fota be gotum kuda echen algol men danna wala ne wahaka comme ka sahihul jami' nuwata sahih bukhari mi fotaki islami umme balagen fawa قبول كفاوا فوتك ادي هم اهم افدا اهم مثال النوا فدا فوتك اندو كوري ريتو گدن من كيرت قران فوغا بمتي غوا ام صحكم بدو فوتكي امام بخاري رحمه الله جماع قروا فوا كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم گه حديث بس فلوتن اكولي گمبا فوتك لبتي اخون ade kuri reg gaves agun dannawa fawane adi takuraro ko ves dannaw mi annani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata mistonge hittawga shakka wahum ufed mattaka masake kurmaki huriha zamane gaves kurew mun akame ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadagen ne wiruga makka ge mushrikun ekale ge fana ekuramun gendiya duttura taka ekade fanaki moye kama sihurweri kama lemveri kama henuje mihe kama bune nota bekale kama bune ebami hu sifakuran ekuramun dia masakkat tawge sunne nota egoy insanu ge terega abadus demi onnamun ade medus ekan hama huttu mennati warabara kuriyedde ege terega sida kande eligin ebami hunge كفر فنن هوري كافرنا ادي ايغيتروم مسلمون گتريغا مؤمنون گه جماعتو گتريغا علموندا منافقون ميكن كمو گتريغا مشغول و علموند كافركو اسلام دينا ادي كولن اتش سيدا صريحكم بونمو گه سببون كورا اثر ور بودو اثر قران اسلام دينا نسبوا اسلامي مجتمع گاوله نوتا اسلام دينو گه علم نسبوا ميهكو نوتا فراتكم افدا واهكه دكا فيكم وانما اما كورين اول ميدن فدان رسول الله صلى الله عليه وسلم کے شخصا اکلے فانو کے ارد اراغت مٹکا ابامهم مسک کورمندی ہریھا زمانے میہار وس ہم کن کوریدنی ایگ اترم رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سننے الگون مننا ہمیں نقل وگن اسفا وا گوتا مدگا شک فد مٹکا مسک کورن تن ہما کنڈینے کوریدے ایگ ترن ام مهم مسکن ای algon menna hamya nagul ko debwa fawa rawi na meduga shakku feddo egterega wakifarat neti algon menge ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge maturi sahabi bes shamil wa gotuga ebekalun nabes badu basta nisbe kuramun de mi maliga jehifawa muslimun naki waki miyadu madu bayke buneve kanne mi maliga jehifawa muslimun naki miyadu مدو بيكي بنوي كنه اهكم مشهور صحابي راوي الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ام اراه النبي ابو هريره رضي الله عنه متوري كما اكلي فانو جلال وانت كان
nuwata ekalege fana ki matiwiri sahabi kama teduri amana teri kan nafi kurmattaka wahaka dakka mihun wahaka dakkamu gende mi kankamuge terega dibehi muslim darim westawani jehifa ege terega mi bebe kalunna tafatu furasara ga basta nisbe kuramun da mihun dibehi daringe terega wes ebatibe hama hemme algon menna hameya fayfotuga liuwa wagin mi hadista naqul kodde mattaka masake kuravi matiweri ilum meringe namfulutan hadi kurmattaka wes masay kuramunde ege terega emme faha kollewe gotegga emme gina hamalataken amaz kure fawani algon men ebe kale gawaha kada defon mitin rega dakko megendia imam muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah be goto sabaki islami ummatu ge ilum merin balagen fawani ekale fan jama kurwa fawa fay lobeti akhunne kirit qur'an ekani algon men ge ammati ga owegennen algon men naka islam dine olumen nufilan ay allah subhanahu wa ta'ala efe bawa na bawa fawani efota ehuga efe sharaha ko devwane bekala ko wadagin ekale ge fanuge matiweri amal fulutaka bas fulutaka adi ekale ge fanu ekan kama meduga iqrar wadagan nawa kankamuge macce ekilowi gemwa ekale ge fanuge sunnatun efe sharaha ko devwa gotegga ehmi allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anu ga ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam anga wa fa timang ilahu ge fe kale ge fana bawa la wa fawani mista kunna bayan kodde masheti man ilahu ebami hunna takaba wala baba ech ehmi ma kawitu nabiyya sallallahu alayhi wasallam ge sunnatan algon men hajit teri wegem bani ebbas fule ga rasulullah sallallahu alayhi wasallam bayan kurwa faame fahu zamanan as ka bandu furagen sofaga nuwata saram figa kuro em maccan owe buna mihun ulene timanna menna mi qur'an fude allah taala kalam fulu timam menge atuge mi wani ega kamen halal kurabwa fa kama wana matimam men e kamen halal kura hushime adi ega kamen haram kurabwa fa wa kama wana ma timam men e kamen haram kura hushime rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi khabaru gol men kurabwa fa wani mi ge saaste ke tan hare kuriga mi duniya ga qur'ani ne kiye bayaku kirit qur'anan ekani imam wa kama da'wa kon e qur'an ekani otumum fudena kama bune da'wa quraba ku ule ebami on faalwane kam ga khabar ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam agol men kuraba wa fami wani efoga hadis kurabani timan kale ga fanu kamen haram kuraba fi allah subhanahu wa ta'ala kamen haram kurabun fade manaki ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam ga dufulun kamen haram nukurabane allah subhanahu wa ta'ala ekale ga fana angawa ga menui وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إكله يفانا كي هوا نفسه قطبها كدكوا بيكل النون إهنا مس إكله يفانا وهيج زريا باوا لبي إتشم منو إكله يفانا ويدال النوته هم يفدان تمن كله يفانا كمن حلال كربا في الله سبحانه وتعالى كمن حلال كربون فده يفوق حديث كربني ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه danna sheti man kale gafana qur'ana adi qur'ana ekiga ifada ehen ecce devigembe mi bas fuluge murada ki kirit qur'ana ehga e qur'an sharah koddene qur'an tafsil koddene qur'an bayan koddene matweri sunnate ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam allah subhanahu wa ta'ala devma wafa waka hembe allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'ani لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تبامن التكاري بتبجنبا نمونا إن الله جنبيا كباغا الله رسولا صلى الله عليه وسلم كباغا في هم فدان أقول من جتريغا يقين كراميهم أبتبي كيرت قرآن كي إيهم أنيك من نانا أدي إيجي كريمس فهاتم بس باطل كمن نتي أي فوتك قطعا إنما سنة أسفاوني إغوتا سلام وجنة نون كما دكي ميهم أقول من كتريغا إبتبي إكترين إبا ميهم دكي قطعا كيرت قرآن الله سبحانه وتعالى وحي كربوا فوا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون مياية تقامي الذكر أي كيرت قرآن إكني
إله سبحانه وحي كرمان تمن إله اذكروا باوا لبي تمن إله اذكروا حماية كرفا ركات كرفا هشيمة لبت يخوني متنوغا ذكرغا مرادك تفسير علومرين vidalwa gotuga ei kirit qur'ana ad nabiyya sallallahu alayhi wasallam sunne sababaki kirit qur'an ekani salame wefa otumakun algon men naka kirit qur'ana egotakan amalen nukuremen note islam dinakan nuleven ege em misalu algon men kuda irkole kuri mitanga mi majisga mi nimmali farul namade kirit qur'anum algon men naka nohodene maghrib namaduga tinrakwen ikkame ema ki hame ken kirit qur'an algon men iman vejji kama vanama namaduge mane ki eibes dua kurum nuwata salama kiyevu baraka levuma rahmel levuma ngadi dua kurum enama wes algon men na kirit qur'an uge eki hisabu takum fennan ebuhuri kolan hurumuge wahaka ya ruku adyumuge wahaka ya adi sajda kurumuge wahaka ehennama algon men naka ei konta rutibakun kame adi kitor rakku ekame kum wagutegga kame kande elige enge kanne ba e faro iru osumuge iru eromuge kurinna re ganda duwaluga namadu korabba she kirit qur'anuga algon men na asfa onnani ehennama makor namaduga algon men tin rakku ekuri evs goten nonnane kirit qur'anu fennaka ehmima e qur'an demiove e qur'an amal kura kama vana ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam ge sunne demiyotuma ki lazim kame bay kan kama ki ekame otumattaka devana kame lazim kura kanka ege tereng ekkame e kirit qur'an e gastu gotuga allah taala himaye kurwa fa otumaki e qur'an algon men sharaha kodde ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam ge sunne e gotuge matiga rakkateri kurevi demiyotum ehmima miya algon men fennam miyoti ما النبي صلى الله عليه وسلم سنة خدمة القرآن بيكم يومتك إله سبحانه وتعالى خلوك ربما إبيك نونجي مولي حياة بلو سنة تتكا قربان كربما سنة أكيكي غنجهن تكا همراتكم سنة سلام كربما أقول منها همية فورك الدبوا فاواتن هميما كورين دني فدام مي آية دليل كدني كيرت قرآن إيه غتوغا دميوتو متكا لازم ما النبي صلى الله عليه وسلم سنة القرآن أكوغا سلام في ركعات الوجين أتو أديك إفادة مثال أقول من كورم بسواق دكمون أفادان إمام بخاري رحمه الله جماعة كرفافا مبا صحيح الجامع أدي صحيح الجامع نوتا صحيح بخاري قطع أقول من دوما فهيبين أفتكي إمام بخاري رحمه الله efotoge nan evore diguko liwwa fawa fote ekale gafanu debwa fawa nam fulaki al jami' al musnad as sahih al mukhtasar min umur rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sunanihi wa ayyamihi ma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ekale gafanu jama kurwa ekale gafanu ge sunnata adi ekale gafanu ge kankamu ge tereng adi kale fanu ge diriulum ge hayapulu ge tereng jama kure fawa e basfulu tak waridu fawa maguge nota chenu ge nota sanadu sabit kurevi gemwa adi mukhtasar mane ki kuruko bayan kure fawa sahha riwayat tan himene foteke e imam bukhari rahimahullah e fay khiyar kurwa fawa goteki algon men e fota sahih bukhari e gotuga nandi dumacha faseko fawi kamuga wies bunawe gotum imam bukhari rahimahullah ki kuri reg gasar gol ishara kulla fa wan fadan mi mawduga em furtama fote jama kurvi bekalaki manaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahha sunni effotega sahha sunni ekani effotega jama kurumge masakke em furtama kurvi bekalaki imam bukhari rahimahullah sawbe kamuga asfa wani kuri reg galon dennewi ekale fanuge ustad إسحاق بن راهوي إكلي غفانوغ علمي ماجيسغا إكلي غفانوغ داري ورونا دنبي تيان غترين كومس كوجكو رسول الله صلى الله عليه وسلم صح سنن إكني فتغا جما كرومغ خيانكي ور رنگلو كمكي إمام بخاري رحمه الله ودانوني إبس فلا غوليگن تيمن كلي غفانوغ هيپلوغا إكما شوغو فديج نوتا إكما قستو كوربيج
mi ekale gafanu ekama qastu kurvi sababu anibba basfulu take ga ade ekale gafanu widalu woni timan kale gafanu deke wada gennevi me hufen fuluga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga hunnawa gen timan kale gafanu ge appuluga oy fanka yakun ekale gafanu ge kariyan as undagu kuran ule mehi fada ecchei durkur mattaka e fanka vihemunda manzaru timan ekan kuramunda manzaru en timan kale gafanu ge hippula veri vejje ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun ekale gafanu ge sunnatan foramunda undaguta durukon tahiru safu sunnate jama kuramge masakke pulu kuravum vejje kommekas lobati akhunne imam bukhari rahimahullahu mi mativeri juhudu nuwata mi mativeri bura masake kuravwa fawani emme duwahakun deduwahakun nu emme hindu kolakun adi irukolage terege nu aharege terega de aharege terega vesnu kuriga algon me mani imam bukhari rahimahullah ilmu jama kuramattaka kurevvi bura masakatuge wahaka dakkafa ekale fano kurevvi daturu fultoge gina wahaka e zamanuga hadis ilmuge madrasaye hurikamuge khabaru libe komme qaumakan ekale gafanu khudu ekale gafanu daturu kurava wadagin etantanun hadis ilmu ngene wadagin das kurava fa wa kamuge wahaka adi hama ehme ekale gafanu at-tarikh al-kabir kiya fay umur fulun emme ashara haruga jama kurava nimme vi iruga efotuga himene etas sateka etan has bekalunge khabarutaka behe gotun ekale gafanu widalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekalunge terem bekalege namfula ufamve wadagennevi tanaka iraka avahare wadagennevi tanaka iraka ebekalege hayapula behe gotun wahaka fule timankale gafana engi wadanu gannawa bekala kunuwe maneki imam muhammad bin ismail rahimahullahu ekale gafanu sahabi bekanunge hayat puluga diriulu vifada ebekanunge siratu dirasa kurava hitudas kurevumga umur fulun eha tuppulu yuruga ehmima ekale gafana ki ekaman ahuluwari bekale kamga wewada gennevi ehmbege ekale gafana engi wada gannawa miveni riwayate nuwata mivani matne nuwata miveni nasse nuwata miveni basfule ekashige makan nuwata nuwakan ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihun nibebe kanum meduwari wegen riwa wegen aw mattaka awun kuriga dennevin at-tarikh al-kabir ekade gfanu liuwa jama kurwe ekade gfanu umur fulaki ashara harfule ekade gfanu efay jama kurwa fawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge miski koluge rawdaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge minbar kola ekade gfanu ge ganduwar kola demeduga handu mahuge handu foyege retoge terega e handuwaruge alikamuge terega innawagenne hame gotal lobeta khunne imam bukhari rahimahullah sahihul jami' efotuga tarjuma take gennawafa tarjuma ge mitunuge muradaki ekade gafanu babu take kitabu take gennawafa we gaggada ka nuwadiya hay foy nota nuwadiya hay kitabu ekade gafanu gennawafa kitabe algon dennewima tebe fana tangole kurige divehi muskuli fottakum fennan hunnana egota kitab bab egota liye funnata arabi fotto gai miharus ammu kame kitabu ke mane ki ma mawdu e fashagatu mattaka benun kura kitabu ege dashuga annane khassa mawla misalaka kitabu tahara to ge foi efo gannane babu misaka babul wudu ge babu egotan ekale ge fanu ge hadis foi tartib kura mattaka nuwadiha hay kitab ekale fanu dhikur kura wafa mi kitabu tan ekale fanu khanda aluwa wafa wani rawdaga innawage emme ajab kurwa kamaki lobeta khunne imam bukhari rahimahullah widalu wani timankale ge fanu sahihul jami' ga sahih bukhari ga hadis fule nota hadise dhikur kurawam bejje kama vanama timankale ge fanu komme bas fule fotuga liu mattaka hina wadagi wudu kurawagennenno hina wadagannawani hina wadagin istikhara ge derakwotu ge namaden allah taala taka kurawwa fa menui timan kale ge fanu e hadis bas fule sahih al jami' ga nuriwme
مانك إمام بخاري رحمه الله قاعد عندك تعليقاتك إكو نوها هنا حديث نوت بسفر جماعة قربا فوائر إكده فانو أشار هاس ركوين إفل ليو متكا إكده فانو قربا هم إكني إفل ليو متكا أشار هاس ركوين الله سبحانه وتعالى قدرته قربا فوان نوها هاس إتفهرك إكده فانو هنا وداعين فوان مفدا مسكة بلكون مفدا طاهر غتيجا الله تعالى تكا إله جنبيا جسنن أرجون منا مي أمة فورك الدوما كرب ما فوا مسكة بلوجي أجو ندن ميهم وزن كورن نيجي ميهم هنا طاهروان نيجي ميهم دين مي سنة نوتا مي سنة جنة فراتك فرسارة كورن في مكا فرسارة بس فرسارة كنفودة نوتا دكان واهك نونا لو بتأخذنا أرجون من جترين بي هما بيفون هيما كهلا مجتمعوغا قبول كمل لبنيما ميهم جتريغا دن كمل لبنيما نوتا علم جترين كمس منبر لبنيما تمامني هما دن تمام منا إنهما نكروينه نوتا تمام من جدولون إبه كامدوغا بس نبنوينه إبس بيكو دنيا دكفين نوانه إمام بخاري رحمه الله كورن دني فدان ميفي جماعة كورن متكا إتن أهرين هيدا كورفافه إكده فانو كه بس فلك عادة تيمان كده فانو صحيح الجامع جماعة كورفو متكا سولا أهرو دوه كه مدن هيدا كورفيمه سولا أهرو دوه كه تريغا أون كورين إشارة كوري فدان كوري ريغا دني فدان هلك حستك هاس حديث جترين صحيح بس فلوتن هود دوا إكده فانو بداروني تيمان كده فانو إفتوغا جماعة كورفوا فواني نو تذكر كورفوا فواني أصح الصحاح صحاح صح حديث تو جترين بس صح كما تيمان كده فانا فيني وداع النبي بس فلوتك صح كما تيمان كده فانا فيني وداع النبي بس فلوتك ما نكى إمام بخاري رحمه الله إنجي وداع النبي هوريها صح بس فلوتك نو حديث تك نو صحيح الجامع وقا صحيح بخاري قوانيكي إكلي فان جماعة كورفا فاوا إن حديث فتك بس بباور إجتريغا أدب المفرد فدا باور فتن إبهوري أدي وكي موضوع توقع إكلي فانو ليو وافوري فتك بس إبهوري إهنما صحيح الجامع صحيح بخاري دنبوني ما أرغن من إفتك ملو بجهير أرغن من علوم مرين إفتا مدوغا يقين كان أرغن من الدبوا فاواني سبب تك نتينو هم تبي فبيكلكو كورفي دعوة إجماع بلوا فينوم إبيكلوم بني إكلي فانو إبدالوا بس فلوجي كوري هارو كما إكلي فانو إبدالوا بس فلوجي صاف كما سيدا كان تحقيق ربّا الله تكا إبيكلوم إكمان إقرار وداعن مجبور فلو وداعن إقرار وداعن فا إهم إمام بخاري رحمه الله إكلي فانو جمي فتوغا جماعة ربّا فاميوا نوها هنگا بس فلو إكده فان جماعة كروا فني كورين أقول دنيا فدان كم بس فلك إكده فانو كمي فوتوغا ليوفم بيما هنا وداعين الله حتى سنن هنا وداعت مكون هنا وداعين استخارة جدركو إكورو مفوغا دنيا بس فلك الله سبحانه وتعالى جه إذن فلا نوت إله سبحانه وتعالى جه واقف فلا لاجين إله سبحانه وتعالى جه حضرتك كورين دنيا فدان استخارة كو مشورة دنيا مفوقا همنو ووافا إمام بخاري رحمه الله ليو ووافا في دراسة كربا بيكلون ودارو وجا عندك ويسكن أهروجة تريجة كليك فانو نيم وافا وني دهنمس أقول من نفنن غبي كندا إليجي كليك فانو بس فله كليك فانو ودارو وني تيمن كليك فانو سولا أهرو دوس هيدا كربا بيمه إفاي جماعة كرو متكا إمام بخاري رحمه الله إكلي غفانوجي مي فوتا مقدمة دبوا في النوع إكلي غفانوجي في فتوى فني إنما إمام مسلم إكلي غفانوجي فوتا مقدمة دبوا فاوي مقدمة غهيمنه حديث بس فورتان إمام مسلم إكلي غفانو جي شروطك إغوتك نوم هناني إهم ويما بيفلكو إمام مسلم غفين هلو وواجين حديث هود دبا إرغا مقدمة إكلي غفانو ذكر كربا فاوا حديث فلك نغافا إمام مسلم روا كرفيه विदाळुमुगे बदलुगा विदाळुवं वाणी इमाम मुस्लिम एकले फानुगे मुकद्दिमागा रिवा कुरविये
ekade fanuga muqaddima fawga ekade fanuga sahih muslim fatta wafwani imam bukhari rahimahullah ge khassa kamen eben algon men visnalan jehe awon kurin dennem ge aganda kan nuwara kan khas basfule ekade fanu riwa kurwa fani e fotuga ege terega himene ta'liqatuta mi basfulu tagwa ekade fanu sanadu bay faru dhikru nukurawwa nota sanadum bay bekanu ekade fanu du kurawwa wafawe egutan asfawa basfuluta ilum merin nugunuwa sahih jamiuga imam bukhari sharut kurawwa fawa gotuge ehmima em basfulen nagagen imam bukhari ya furassarako nota ekade gafana inkar kurumuge jage nonnan sawbaki ekade gafanu kandalu wafawa sharutu taka eggoto kannu ekale gfanu e basfuluta zikr kurabwa wafawani ege terega bay sahabi be kanunge basfuluta ves himene ekale gfanu ge sahihul jamiuga zikr kurabwa wafawani sanada ekuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfuluta gag gandaka hangas fassate ken ha basfu ehmima fanar sate ken ha basfulu nuwata wahaka ei ta'liqatu ko terege himene wahakata mi hanhas fassateka hadis ge terega takuraru hadis eburi manake takuraru kon ekade fanu genna wafa eburi ehmwima mi huriha wahakata ke nota mi huriha hadis kiwes adi waki hadis takennu ekade fanu ge takuraru kurevum ge terega emme faha kurve ekkamaki lobeta khunne ekade fanu makurwa wafa masakke pulen ei ekale gfanu gennawa tarjuma note ekale gfanu liuwa kitabega babu bannawa eruga ekale gfanu gennawa fiqhi wahaka fulaka dalil dekko mattaka hadis buri kurwa fa note hadisakun istinbat kurve tankolo wakin nangawa fa zikr kurve mikama guligen ilumere midalwani mi dalil koddeni imam bukhari rahimahullah ge fiqhu verikam bodukame hadis ge ekamaka dalil dakkom beenuwa hisabu wakin nangawafa tarjuma gennewima manake mawdu fettewima engeni imam bukhari rahimahullah ge fiqhi warugadakama ekale fanu hujjatu ge warugadakama sawbaki hadis basfulan eggotan ovva ekale ge fanu ege tereng emme hadisakun negidane etam mawdu ka wes dalilu etam maanevis emme enege maanatan ekale ge fanu wakiwaki kurawwagen ekitantanu ge ekale ge fanu gennawafan migotan ekale ge fanu tafat fahartoga gennawa iruga ekale fanu kurawwa kamin e matne note e bas fulen ehen chena kun note ehen sanadakun ekale fanu engi wada gannawa kamawwanama e sahha sanade kamawwanama e sanadu anekkavis ekale fanu zikuru kurevu erun hadis waruguda wegendan gina maguta kun hadis amati be funu engi wada gannawane bayin hadis taki mutawatir hadis e hadis ta mutawatir darajaya dani e hadis ge anna maguta ginawe ev maguta sahabegen diyama ehmema detin chena vure iturwegen hingejje kamawwanama e riwayeten ei mutawatiru riwayataka vegende nuwata e riwayeten ei warugada riwayate kamuga vegende imam bukhari rahimahullah ge masakke pulaki hadis ilmuga ekale fanuge fannu veri kama kurawwa fa masakke pule misalaka imam muslim ekade fanu ammu gotegga ekade fanu ge fotuga zikr kurawwa fa wa hataruha henga hadis ekade fanu gennawa fa wani feshigen gos nimende waki babuta ka bassawa ekade fanu egotam masakke kurawwa fenne babuta ka ekade fanu ge fotuga wa hadis ta bassawa fa wani imam nawawi rahimahullah efa sharah kurevi ilm meriya komme kaslobata khunne imam bukhari rahimahullah ge fata begotum ammu gotegga algon me wahaka dakkum midani ekade gfanu ge foi fattawa fawani kitabu badil wahi ge fotum manik allah subhanahu wa taala wahi bawal vom fettomge waha kama nabiyya sallallahu alaihi wasallam henna masekale fon emme furtama dhikru qurba fa hadisaki algon men emme bes ora gina danna hadise umar radiyallahu anhu ge arihun riwa qurba fa innamal a'malu binniyat amal tawani niyatu ge maccash ekale gfanu dhikru qurba fa emme fahu bayaki nota emme fahu kitabaki ay kitabu tawhid geba ebaga nimma wala bomo ekale gfanu gennawa fa wa hadisaki ay algon men
أدوها حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ميا بهيغتون إلومبرين واهغا دكوا فبوري بيكلون فيدالوني فرط مكلي فون فيدالوني نيتا لاغن نونيا ابس كما صحنوانه كما اهم بي مكلي فون فرط مي حديث ذكر قربا فني ايفو نيموا لفو مكلي فانو اگنوا فوني كيرت قرانو آيات بس ذكر قربم هذا امام بخاري رحمه الله حديث صح قربمغا نوت حديث اي صح حديث كمغا كنده الومغا اكلي فانو گنوا فوا شروطتا warugoda ehem wiima ekade faanuge foyin khassawegen di awndo ma gineru taken nokodden nimmalana ekade faanu kanda alwa fawe hadise mihaku mihege faratun nota bekale faratun adu ehumattaka ei ez zamanega diriuluvi debekanun kamuga vumuge itura baddalumuge ihtimal nota fursatu otumuge itura ekaleega faanuga arihuga edebekalaku baddalu wikan thabitu anje manaki edebekalaku misalaka mi zamanuge miha kunota bekalaku hadise riwa kurwa eruga mige kuriga ena ebekalege kiban riwa kurwu munda bekalaka baddaluwe hadis adu humuge fursatu libifa wakan ekaleega faanu yaqin kurwa em ekaleega faanuge sharututa warugoda wegen diyama no te kale fanu kandalu wafawa minwaru warugoda wegen diyama ekadege fanu ehi fete usuluge matiga demi hunnewima ekadege fanu ge foyin ei efada fotek kamuga wegen di lobeta khunne ekade fanu jama kurwa fa sahihul jami'u ga takuraru nuwa gotegga asfawni ga gandaka hataru ha hinga hadis ehmima ekadege fanu engi wada gannawa halakkein ha hadis basfuluge tereng ekadege fanu emme sahha basfuluge tereng sahha basfulu tak tereng homwa fawa emme sahha hataru has hadis asluga sahih al-jami' ga not sahih bukhari ga takuraru nuwa gotegga sanada ekuga ekale fanuge sharutaka eggota genna wafa wani ga gandaka mifai sharaha kurevi bekalunge tereng emme mashhur bekalaki algon men emmen danna فتح الباري صحيح بخاري شرحا فتح الباري نمغا فليو ووافا امام ابن حجر العسقلاني رحمه الله اكلي فانو مي في شرحا كرفو متكا تريس اهر دو سيد كرفا صحيح بخاري مي في شرحا كرفو متكا فتح الباري ديو متكا تريس اهر هيد كرفا mi fotan eki gotton khidme kurabba mi fotuge sharaha liuwa adi mi fotuge bastoge gharib bastoge mana liuma mi fada kankamuga mi ummatuge ilumerin kore funna bos ilumerin eki zaman tawga heda kurabba fawe ege terega ga gandaka tin sateka haddiya waraka ilumerin e masakke pulu kurabba fawa kama miharuge dirasa kurabba ilumerin vidal ehma صحيح بخاري يكي افوتا بدو خدمتك بس امتوغا كوربي ادي امتوغا بلاغتون لبفاوا فوتي ادي الله سبحانه وتعالى مي دين دميو انها هندكو اكليغ فانوغي افوتا ما النبي صلى الله عليه وسلم سنه لبفاوا قدرغ سببون abadu esdani matiwari kama adi qadaru libemu ummatuga ahlu werin efay balagane efota amal kuramon gendani Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmenna e matiwari foy kiya e fotoga waache ungeni en amal kurumge tawfiqu minbar kuravash ade kale fanu ummata taka kurava famiwa khidmatuge badaluga mi ummatuge faratun e kale fana hewo jaza minbar kuravash wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa jazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.